Kepachini komunikan land revenue law and law. Land revenue law and law ki en apa kasilam pia bangke council kasilam kalian tak. Dake council amenda tokol sita suhi ke chief secretary of Assam. Chief secretary of Assam jom si Assam chief secretary jom si suhi ki pi isia law pulo de lake Assam law lake council kasilam kalian. Halo bang, soho ni tung crossing terang lagi hai, so crossing terang lagi hai, alam ni tung buji tung kerang, cini tung dedet lo, ama alam ni tung kedo hud lo, alam ni tung apan, but dead si, alam ni tung han var chorsi, council si, Assam government si, la land revenue law selam der, land revenue pulote long le, kace rong kace bak, wata kace pi, la so alo, ndi, ini tung tar dia tung alo, tamen hadu. Serwan kep non head jom richo ke haida pulo. Serwan kep pen, rong asar tum si long leal ay kasi baka kam ningge habi tum longan dadam di happy ke rong pin powar tum longan dadam di la sokis. La son si akang pen dadu. La pen ili tum pata da chipi bom lo aram nang ha wat pupuyi. Lagi tarbi lagi timung hem aram lo de. Han sem aram lo de kusi ili tum ke hok tiki. Pata porque ke hok lagi Parsi alam lagi Hindi tak kali Bengali tak kali Assamese alam tak kali lagi Parsi atau mana Parsi tu kah Parsi ada di hala Shah Jahan tu pilih ni tu hala tu si la bangsa alam ke endu hala so alam pensi dia kahon hala bangsa hu hala so alam si non anta dobom lang pata la si Hindi tentang bangsa alam endu la si pata na hideta jadi pata nang pitiko tu jadi la hele alam thege pata bukan ke hok mohan la si akang menta karbia tu dah hok bom lu nang ram lo nang habar lo si hok bom lu sita hala bangsa ke hok tang among le apataan la paro Christian kebra ke komanikan Assam government kasilam Allah and dunia amat Assam government si ka-impose lo binogit jurjar si tipi la do karbiang no pat hala bang so la ini tu karbia tu Raat pen kelong tang apataan ante ke hok tang ante cancel la bang so Atheng-No hala bang so karbia tu permen kelong tang apoke pedobom nal pudak dokte yo dokte la po si avidet lo ba esung man bang tutume dokte dia la po ni tu lo ni tu hala si dobom ni putanong kume atima la bang so lo ke langgam elo te lagi obsolete mane la bang so lo chitang lo la no ni tu pata ke en lo hai di lagi chitang lo bilong ke lo le se dang lo te lagi chitang lo kam ho lagi atima lagi council lagi kren kali lagi autonomous auto bulat emethang bugadi emethang lagi kren kali lagi Assam government se kren emethang kali Assam government emethang kali det emethang bulat lo te ke $60 te ke into autonomous council le autonomous council le salam kali bangsa lapen aku mikir nanya pojola si congkrakan ko la dei ini tu karbiang lo ke autonomous council alu ke bang Atheng ke beha paper nan claim only apram dah halate dolo sikidu ka selam ho sila bang salam Kethan pik lo handeli constituent assembly along lama sedan ho amat pilo ke plan ke karbiang lo 1953 ani kan lelo haro Christian kebra hokebra ke common in kan lelo lata the Mikir Hills district trading by non-tribals regulation 1953 tribal kandidat ato kan behabek par ka peklenya pan ko mga law silang purong kasi lang man lo lata Assam government lata Assam government kasuliya mangmalo RS Subramaniam secretary to the government of Assam halatum siya selang ini tum kali ini tum Allah kaselang pulote asuhi kakipidya bangta council a chairman si suhi kipinangi angke laki ini tum Allah ini tum Aron ko laki sita nonge emethang Aron ko laki nonge emethang Aron kalilo atema Assam government a secretary si suhi kakipi lasi lata ako kipudam ke ladak tribal tuman si
wholesale na pen business anta retail retail money dukan anta dolong charge po sigipo dolong charge po ama ay happy ke jong si komane application pilote ako to amanon kela so almo pen enlock si la bongalia samil bihari dati chia tum hande license apa me pitu lak la pinang ne ko Allah hedi la pen sa ko pitu la punya la si ini tu pitu he Langgang lo te, ili tung serwan kek pulo. Aja tung nata aku, ili tung la